आतिया मुसिका उदा गतिविधि उदा व्यक्तित्व नाप खना बोला जुठ्यागु ज्याजो उदा समाज न्यबोया ठोख उदा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोशिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उदा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक Kansakar sabit waslali tamrakar sikrakar usingrakar baniya wasilakar kufo swam swapi badi jane ka chejagamaku dekami jipi छदू है घर में छदू है भाषण छदू है बाजने समाज गुंगू स्वाया माथे अनवयपी उड़ाजीपी 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 जजलोपा समधानीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफरेको मेगाहर्ज यनचना दिपि सकला यनामी भाजमे जुपिन्ट दुनुगलान से लस्कुस ना पहना बना टेजना ज्याजो ख उडास अवश्य न ठौ उडास ज्याजो छ निसो सुई खुगु ज्याजो जना छिकपिन यने वेचुन गुजुल उडास समाज न्यबोया रेडियो उपत्यका चेना सफरेको मेगाहर्ज परिकल्पना सँग हेन चंगु ठुगु उडास ज्याजो दिस टाइ निसे निरन्तर रूपमा दिस मदिक चिकपिन हने है चुनको तिल ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुतसिया चटेटाइ लनिसे गुटेटाइ इ तक जि बिगेन तुलाथरलिसे यन वेचुन दिगु ज्याजो खट्टासिने ठुगु ज्याजोले दिस उडाटेको प्रचारयागु उडाटेस यन चंगु ज्या खया जानकारी चिकपिन बिगु उडा समाज झ्याको चंगु विभिन्न ज्याजो या जानकारी चिकपिन बिगु आजु कया उडा समाज ख्वापौको ठ दिस ठुगु ज्याजो झ्याका चनको ठौ टाइ देठुगु गुटु तु ज्याजो चिकपिन रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेगाहर्ज तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंग वो रेडियो उपत्यका बेबे जचुगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके प्रत्यक्ष रुपे जित ठुगु इले निनचना दिगु ज्याजो खट ठौन ज्याजो उडा सले दिस ठिटी कठाया गतिविधि ठिटी कठाया मचदबु अले बुखट जना सिकनि हेन वेटुगु तास न्याब्लेथि ज्याजो शुभारम्भ या पाके भने जपो यही पैसे संगो अले यही पुष्पंगु ज्याजो उडा स ज्याजो येका पीके मते जितायो मैं कारे येका पीके मते जितायो मैं कारे इलोपिया चुनी मकु संत जिता सोरे अथे धाय मते योरे येका गुसो मखु अथे धाय मते योरे येका गुसो मखु मनम खा पिकाते जिता गुले ठाकु
Tunyepu sungole logo hagume nuka hana chaka chimna lasko shena chana. Jikha chikmja nyaka me begin tuladar tuka radio pateka chena sa fitiku mega harje tarange thoya waichungu uda samaja nyevaya kotha uda samaja khwapo kotha lise radio pateka chena sa fitiku mega harje parikalpana kotha nyana waichungu jajo uda sa jajo ya nisa wa sui kugu jajo chikpuni yane hai chana gujula. Tumye dunka arasa jajo ye je napangu bo pakhe one napangu botha sa ta chikpisa shiwe julo jisa harek wasa gumle uda masika gumle machadabu gumle uda site nyevaya jan tugu napangu bo chikpinta nyevaya chana gujula. Tugu napangu bo nyevego choghe chaka uddesi chudasini machadabu nyevego mastego prativata nyevego uda site to nyevego uda tesa vasanego site san tu jajo sam nyevego lise uda bidibia re khon nyevego uda tego masika ya khon nyevego to fukko कठया विभिन्न खैट कखाना छ ठुकु नापाङको बोको ठ नेपै चुनको ठौगु ठुकु दौरान ठौजिस मचदबु ज्याजो साकरे पासा लोचन तारत लादर पाके चिकपिन्ट नेपेट नउछ अवश्य न मचदबु ज्याजो थासा त मस्तेगु दुगु प्रतिभा उजागर यागु अजुकया उडा समाज नेपै कठ नेनवै चुङु ठुकु उडा स ज्याजो छ ठेका वै चुनको ठौ ज्याजोले ठौनु छ साकरे पासा लोचन तारत लादर पाके उडा मचदबु ज्याजो नेपेट नउछ जास थौया मचदबु ज्याजो नेनबाखे उनी सकने पासा लोचन तारा तुलादरलिसे जोजलोपा मचदबु न्यना चोना दिबी सकल पिजाके पिण्ड ठु मचदबु ज्याजो स थन्नसको स्यान्चना न्याबले थे जिस मस्ते प्रतिभा न्यबेजा नियन्जन उजुल अथौना छम मेजु थन न्यबेते नउदो वे कमया थाउ मसिका थामया बिदिया जोजलोपा जुना सिरिङया तुलादर ख जी आ रातो बंगला स्कुले गुंगु तगिए बोना चनाउ ख जी बासी हर्ष तुलादर बमा सेरिना तुलादर युप म्या ख जी स्वयंभू ये सोनी गुख जिता आर्ट पेंटिंग वो क्या खाल हुई या हाँ ये ना यो का मुखला अले ठाउँको नै हाल खबर गे चले ठाउँको नै गे आपको कने कोरोना लॉकडाउन जुले जी ऑनलाइन क्लासे बोना चनाउ ख ऑनलाइन क्लास गे चले छ गफ बनाइने का ऑनलाइन क्लास ला अब भतिजा माई पुसे तो स्कूल वना पास पिन से मिटा मिटे मासे वो अले पास पिन से खला मासे वो ठाउँ कने ला ठाउँ कोठा जना दिन बिते बोला जने माला मतलब बोल लगे के माई पुछना चलना अगला मिटे माटे मखन खुला स्पोर्ट्स से पाका मखन अले स्कुलेला इंग्लिश मिडियम में खला रातो स्कुल हां ऐसा न चीज चेंज वा भला मटोटा ला चेंज वाला ला टोटे बोले अथा थे चेंज वा लांजन दा से चीज दिबा ठाउ पासन त को खला फै मंगला त को खन्ते फै एजिबले मे पासा न ठाउ एक्सप्रेस या फै अघि लागि चिज नि वा का छेना नान हुन्छ नि अले आठौं ने गुल महिना जसु शुक्ला शु गुलाबले छुछु हेदा छ आंगुलले स्वयं बि चोम चला चने छु गुला ए स्वयं वे गुला बाजु ठाए अले पूजा आजा याए अले अनि मटन चाकी अले गचा हिली गुमेशन लछि जो आको कोरोना जो बोले थोला म जुइ मकु तर बच्चा याना कमै जो अले देखे वपि यको मरु वने नाम ल वने नाम अले तो जिसा धर्म या माउ महिना ना गुलाई त धर्म या माउ महिना ल गुलामले धर्म या ल छिसु लिनु छ बाकी मको खला अले छि बौद्ध त राशियो खला छु खला ले बौद्ध जो हिसाब सधैँ भगवान बुट्यो बारे छु सिका टर्दै नि खला छु भगवान बुद्ध यो बारे जीवनी सोयाउदु छोटकरी यो का छोटकरी सा यो तन्ने गायला का
डकले पहिला भगवान बुद्ध त वन्दना आज बुद्ध यो बारे छोटकरी छकुजा जीवनी ध्याडनडु महाराज सुदोधन व रानी माया देवी यो पाखे सिद्धार्थ कुमार यो जन्म लुम्बिनी बगैँचा वैशाख पुनी खुनु जुगु ख ओ बुया नेनु दु खुनु उयो माया देवी यो देह त्याग जुल अहिले उयो चिरी ममा प्रजापति गौतमी उल्ट सार सुसार आएको ख अहिले सिद्धार्थ 16 वर्ष डुबले यशोधरा ऋषि यही पाजुगु ख 29 वर्ष यो उमेरे गृह त्याग याना 6 वर्ष तक जङ्गले वना घोर तपस्या यागु ख अन्त्य 6 वर्ष लिपा बुद्ध गयाए बोधि वृक्ष सीमाकुए वैशाख पुण्य खुनुहे बुद्ध तो प्राप्त याना बिजाउ ख अहिले वो विभिन्न ठाठा सेवना 45 वर्ष तक धर्म प्रचार याना 80 वर्ष यो उमेरे कुशीनगरे बिजाना वैशाख पुण्य यो दिन खुनुहे निर्वाण प्राप्त याना बिजाउ ख असुभ्या बुद्ध जीवनी पोचान्छ अब बुद्ध जीवनी बारेले यो कुशीका अनले आ झिसा चाहिँ बुद्ध जीवनीलाई सिल अलि लुम्बिनी गनला आला शोकला शो नेपालीला कपिल वस्तु ने बुद्ध जन्म जो है नेपालले लुम्बिनी बगैँचा आज नि लुम्बिनी प्रदेश होला अझै बुद्ध जीवनी शो कथा झिसा बुद्ध बिया बिया शिक्षा न झिसा सिकतेमा ठिकतेमा ला थंगोनेला संसार परिए बुद्ध शिक्षा बिया चौंडु बुद्ध शिक्षा विभिन्न देशिक सन कै चौंडु छिला नेपालले जनाला जने बुद्ध शिक्षा सेकमा आउँदु अघि मको अन्त अनि बुद्ध शिक्षा बारे थंगन छु अथे सेकते दु जिरत्न विपसना ब्यारे नेनु ऋषिनी जुया अले जी पञ्चशील न व अन बिहारे नेनु चोमले पञ्चशील कया नि रा गेरु लोफिना नेनु चोंदु मंगला बाला अन उल चोमले अन योको बुद्ध धर्म सम्बन्धी शिक्षा न बिरुजी कला गुरमानस पल्टेछ ठुकिए छ सन्त पञ्चशील वड हानेला पञ्चशील चाहिँ गठना बुनमान दयाजी अले उक्यो अर्थ मात्रै नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पानादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादथाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 उक्यो अर्थ न दैछ छियो आवाज हो हजुर पानादिपाता धायो प्राणी हिंसा मयाव अदिना दाना वेरमणि धायो खुया मक्याव अहिले कामी सुमिच्छाचारा वेरमणि धायो बेविचार मयाव मुसावादा वेरमणि धायो मखु मल्याव अहिले सुरा मेरो यो मज्जपमादा थाना वेरमणि धायो एला वठो मतन्यु त्यो बालाको माइगले फुक्यो होला पञ्चशील अथे जुली आछिस हे शिक्षा सेकटल दास छेचो नायन ला धर्मकर्मी अञ्जन जुली मखला होलुन ब्लेवन मेको डाबले स्वयं वन मानि मोरु छेचो ना धर्मयान शिले चोदिउ होला पञ्चशील बालको पालन याना चन्नासा छिल थेउ धर्म देउला वय खन मको खमला छिले करपिन्द दुखम विषय करपिन्द श्याम यो मला खलाफको बालको ठाउँमा पालेना शिले चन्नासा धर्म लवय ख एरगा ठिका छिसं गोनला लछि नि पञ्चशील पाले एरगा नला चन्जिल होला ठ्या ठ्या खन छिसं शिले चन्ना अहिले आठो कोरोना महामारी ठ्या टोरो जो शिक्षा शो निकला ठ्याबले आ छिसं छुचु या यो म यो शो निकला आइसन शो
हामीले मास्क सैनिटाइजर यूज यामा अले मचापी बुढा पिनिसे तापाक चोनेमा भीड़ भाडे वने मज्यो अले वसा डिस्टेंस मेंटेन यामा अले प्या फक फया फक प्या मवासा ज्यो अले झिना सेफ तोनेमा अले मे पिन्तना बजायमा मला सेफ खै अखजन नब्ले लुमगा जन माउजुगा छिसा खै मको ल अंक सिरिन्जा मय पाखे छिसा थ बुद्ध जीवन न यन न गोला ब्ले गया किस्म धर्म याजु न छिल खला थथे छि मे पि कि जके पि सन थजावे खन्डाल जोन्दै स्कुले वन मजुबले छिजना छुयामा यान्चो हेन्दै रेन फलसका थौ या जाजो छिसा थने कोचाके कायको यको सुबा सिरिन्जा मय सुबा कायको सुबा गनि का थौ या जाजो थने कोचा जिको सुभाय देतेन चना साकरि पासा लोजन तारा लादर जियाटा वेकना मचदबु छिटा हेपु क येबु क नेबै दिला वेकटेको सुभायदु लिसे छिकपिन छु इना पेना चना रचिनी छिकपिन न ठुको ठगु मस्तेको प्रतिभा ठगु मस्ते सुलाचुङु खट उडास ज्याजो मार्फत ठो रेडियो ज्याजो मार्फत नेबेगु मन्डु अले मस्ते प्रोत्साहन बिगु मन्डुगु खसा जिमटे सपोर्ट दिस जिमटे सपोर्टको यति उडा समाज जाक्ति सपोर्ट दित इना पेसे ज्यारस बचाको दिपा पाक्युने दिपा टुङका ठुगु वाया उडा बुख जनावेको जी ज्याजो उडास ज्याजो ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 9801202535 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विदेश जाने सबैको लागि मान्यता प्राप्त पीसीआर टेस्ट पनि गरिन्छ। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, providing best of care with compassion. जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरि ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। पाङखुसी बजाको दिपाडुङका हानाच कचिक हना पना लिसे लस्को सियाना सुना ज्याजो ख उडास ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज या खपो कठङ हेना वे चंगले उडा समुदाय दुने बेबे चंगु ज्याजो उडास अले उडास ज्याजो या निकगु बोठे नु दु निकगु बोठा स त चिकना सुय जुल उडा बुख न्यफे चनु जुल उडा बुख दास त उडा तेगु गुंगु थर जु खला पुचन याना चंगु विभिन्न ज्याजो उडा व्यक्तित्व पिन्छ याना चंगु विभिन्न ज्याजो उडा व्यक्तित्व पिन्छ समाज बेचंगु योगदान या ज्याजो बुखय रुपे प्रसारित यागु ठुगु ज्याजो या मुड टाट्न मुड उद्देश्य जुल ठे उद्देश्य जुना ठौने छ उडा बुख साकरे पासा प्रेम हिरा द्वादर पाखे ठिक मिन्ट यंकेति नगु जुल तास यन पाखे उने ठौ या उडा स ज्याजो या उडा बुख उडा गतिविधि रुपे ज्याजो उडा स ज्याजो छ जुम पाखे तचत गुठी व पंजना गुठी बारे खला बला उडा समाज उडा म्युजियम या गोसाले भर्चुअल माध्यम पाखे जोगु ज्याजोले तवटेगु तचत गुठी व कसाटेगु पंजना गुठिया खै न्याम व्यक्तित्व पिन्छ थाठगु खकना पंजना या विषय वस्तु या त उजागर यागु ज्या वंगु भाद्र 12 गते शनिबार यान्दी गुटु ठुगु ज्याजोले मञ्जुश्री रत्न वज्राचार्य जो पंचधान्य लिसे नेवाटेगु गुठी गहना या बारे खकना दिगु खसा मरुया स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकार व एलिना ताम्राकार पिस मरुई न्याका वैचंगु तचत गुठिया बारे व
मैत्रीमान कंसाकार व नरेन्द्रमान कंसाकार पिन्छ केल टले न्याका वय चंगो 15 गुठिया बारे ठाठागु ख कना दिगु ख उडा समाज उडा म्युजियम या कजी डाक्टर सुमन कमल तुलाधर उडा म्युजियम या विषय वस्तु या त क गाना छु ख कना दिगु खसा वेकल ठाठागु धारणा तय टिपी न्याम बक्टा पिनेगु बचा हकगु मसिकान बिया दिगु ख उगु ज्याजोले ये राजगुरुजु या रूपे तक स्थापित ज्या वैचन डीम बौद्ध विद्वान मञ्जुश्री रत्न गुर्जु थागु नुवा खतेगु चले उडा तेतन गुर्जु पिसा दीक्षा बिया वैचोंगु खय जानकारी बिया बिजासे 15 बिगु दिन दैगु पंचशीले चनिमागु दिन ख नापम पंचशीले चनाजक दान प्रदान या मागो धारणा तय दिगु दो उगु ज्याजोले बक्टाई रूप स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकार र तचता गुठिया बारे खंकना दिगु झले वेकल 15 बले प्रज्ञा पारमिता सफोएट बया पूजा याना पाठ याकेगु ज्या या मागु प्रचलन दै चंगु खंकना दिसे नापा ठुगु सफो गुला लछि हे पाठ या मागु परम्परा दुगु खया जानकारी बिया दिगु दो वेकल ठुगु तचता गुठिया ज्या 8 आशा गुला गा द्वादशिया नि खुनु दान प्रदान यागु डपिन्ट छागो वस्तु त सक्ता सोना पूजा या मागो ज्या यान वै चंगु दु तय दिसे 15 बीत डेका टगु मण्डले दान बिगु ख तय दिला उगु ज्याजोले केलटवाया 15 गुठिया मैत्रीमान कंसाकार ठगु केलटवाया 15 गुठिया बारे ख तय दिगु जोले वेकल 15 या न्यानु न्य पेंग किसले तया नागयाट पूजा या मग चलन दुगु ख कसे येची पूजा न या मागो न ख कना दिगु दु वेकल 15 दिन खुनु दान प्रदान याटा गोला गा द्वादशी खुनु सक्ता दान प्रदान या सामान्य ने तेगु ज्याजुई तासे गुल्पा लगाय दान यागु जोल बया संकल्प पूजा यागु ज्या या मागु खन कना दिगु दु ठुक्ट 15 या दान प्रदान या जाय निन्ति सोना टगु स्वयंभू भगवान जनबाद्य चिबाद्य लुचमो र अजिमा बिजासद्य आगद्य आदि पिण्ड छागु ज्या जुइगु ख टकान कना दिगु दु उगु खला बला ज्याजोले बक्टाई रूप मेजु एलिना ताम्राकार उगु ज्याजोले तचट गुठी न्याक वैचों उ खया जानकारी बिगु चले मरु या ताम्राकार तसे न्याके गुठुगु गुठिया ज्या खै जाठी त जाकी क्य कस्ती सखर लगछाना कास्त मण्डपे जाठीगु याना पंचदान यागु गुठी दान गुठी ख तय दिगु दु ठुक्टा हे वेकल पूजायना जाठीगु ज्याजुइगु ख टासे ठुक्टा पंचदान निन्ति जाठी त ठिठी गुठ्याट पिन्सन जाकी हेगु ज्यायगु ख तय दिगु दु वेकल ठुगु पंचदान गुठी न्याकेगु चले सियागु टचटन साक्य वज्राचार्य पिन्ट जा इनेगु जुगुली याना हे ठुगु चट या टचटन ढका ढागु ख तासे ठुगु टचट गुठिया न टढंगु खासी दैचंगु खन कना दिगु दु उगु ज्याजले केलटवाय 15 गुठिया नरेन्द्र मान कंसाकार न ठगु गुठिया गुठी न्याक वैचंगु खया बारे छु खकना दिगु ख ठोक्टये उगु ज्याजले स्वयंभू धर तुलाधर प्रबोध कंसाकार पिस ठिठी कठ या न्यस तय दिगु उकिया लिस सम्बन्धित पक्ष बिया दिगु ख उडा समाज मु दुज सुमित्रा तुलाधर न्याक दिगु उगु ज्याजले ज्याजोय सभापति ज्याचन डीम उडा समाज मु छन्जे राजू कुमार कसाजु उडा समाज या बारे संक्षिप्त जानकारी बिया दिगु ख नप वेकल उडा समाज न्याक वैचंगु ज्याजोय बारे न जानकारी बिया दिगु ख न्यट तुलाधर पिनी पट्टी आजु या लुमन्ती डी व डमुजा न्यट तुलाधर या आजु पट्टी साउ न्यासाउ चे गुकोगु लुमन्ती डी हनेगु ज्या वंगु नेपाल सम्बत 1141 गुला गाडुटिया विक्रम सम्बत 2078 साल भाद्र 8 गते मंगलबार खुनुचुगुडु न्यट तुलाधर समिति पाखे गोसा गोगु ठुगु ज्याजोले आजुपी केश चन्द्र आजु पट्टी आजु लिसे जुजुपी भास्कर मल्ल जय जंग मल्ल यट नाप पिण्ड दान याना प्रसाद ग्रहण यागु ज्याजुगु ख क्वच्च कव या भाजु भाइ राजा तुलाधर जो पिण्ड दान याना दिगु ख उगु ज्याजुले राजेन्द्र वज्राचार्य जो पूजा याना बिजाउ खसा न्यट तुलाधर समिति नोकु नाप किलाग कवय भाजु भाइ राजा तुलाधर जो मु जजमान ज्या दिगु ख ठुगु ज्याजो न्यट तुलाधर समिति जास्न पुचा व मिसा पुचा दुजो पिंजक चना
जुगु ख उये दि खुनु कोरोना महामारी कारण ट्वाए सकल मुद जपी मुना या फैगो अवस्था मडुगुली कव ठाकुली संरक्षक मण्डल सल्लाहकार समिति गुला बाजा उपसमिति हो अनुसन्धान पुचया भचा दुजबी जक मुना सामान्य कठन दमुया न्याको खसा सभा मुक श्रीमन सिन जक बटिका ख नेट टुलाटर समिति नाय बाजु संसार ढरिया नाय श्री न्यागो ठुगु दमुया ट्यंग कवय ठाकुली जित रत्न तुलाडर संरक्षक नापङ किलाग कवय ठाकुली सागरमान तुलाडर निवर्तमान नाय सुधारमान तुलाडर व सल्लाहकार भाजु सर्वज्ञ रत्न तुलाडर पि डब्ली चना दिगु ख मिसा पोचय नाय मेजु मिनु तुलाडर डब्ली चना दि पिण्ड खाडा गखाका लस्कु स्यान दिगु ठुगु जे डमुज्या ठुगु दे दक्ष दुने दिवंगत जोपी नेट तुलाडरिया छिम ज पिनिगो सुखावटी भोवने बास ल्यामा ढका 6 मिनेट मौन धारण यागो ज्याजोगो ख ज्याजोले राजेन्द्र गुज्जु क्वाच्च कवय भाजु भाइ राजा व मचाम दाजु या नाय भाजु संसार धर तुलाधर जो खाडाको खाका ट्यंग कवय ठाकुली भाजु जित बहादुर जितरत्न तुलाधर जो चिबाड ललाना हने जन यागो ख ज्याझया डब्ल्युडीपी नाय ठाकुली संरक्षक निवर्तमान नाय व सल्लाहकार भाजु पिन्स नेट तुलाटर समिति पिथना नेट तुलाटर ख्वापौ ल्या टेरन उलिजायान दिगु खसा ठुगु ख्वापटी दय रूपे श्री धर्मधातो महाचैत्य किपा तैता गुडो मु समिति छान्जे भाजु पूर्ण रत्न तुलाटर जो समिति पाखे दक्षता कयागु जाय प्रगति प्रतिवेदन न्यव्य दिगु खसा डाँबरी विद्याराज तुलाधर जो आर्थिक ल्याचाय प्रतिवेदन न्यव्य दिगु ख ओगो मुज्या नाय बाजु संसार ड तुलाधर व निवर्तमान नाय सुधारमान तुलाधर जो पिस पुलाङ्गु ल्याचाय बारे डमुज्या न्यव्य गुज्या यान दिगु ख ज्याजोले सल्लाहकार पिन प्रवीण रत्न तुलाधर व सर्वज्ञ रत्न तुलाधर पिन्स मु छान्जे व दामभरिया प्रतिवेदन नाप पुलाङ्गु ल्याचा बारे ठठगु विचार पंका दिगु ख समितिया मु छान्जे पूर्ण रत्न तुलाधर न्याको गुठु ज्याजोले गोला बाजाय नाय भाजो अलिन रत्न तुलाधर संरक्षक भाजो सागरमान तुलाधर जुपिस ठठगु विचार तय दिगु ख नेट तुलाधर या गोला बाजा पा बिगो निस्ला छागु ज्याजो नेट तुलाधर समितिया गोला बाजा खला पाखे निनी सुथे ट्वाछे स्तोत्र पाठ यागु ज्याजो या वइ जंगु दुसा वंगु नेपाल सम्बत 1141 गोलागा पञ्चमी विक्रम सम्बत 2078 साल भाद्र 11 गते शुक्रबार या नि गोला बाजा पा बिगु ज्याजो गुडो गोला बाजा या क्वाच्च कवय पाला पाखे ट्यंग कवय का पाला पिन्त पा बिगु ज्याजो गुख ट्यंग कवय ठाकुली भाजो जित रत्न तुलाधर ज्याट खाडा कोखाका क्वाच्च कवय पाला दुज पिन्स स्वयंभूय प्रसाद स्तोत्र सफो फलफुल बिस्कुट तया पा बिगु ज्यायान दिगु ख पा बिगु ज्याटुङका ट्वाछे मुङकुगु निस्ला लिसे गोला बाजाय दुजपी मिसा पोचाय दुजपी व पालापी मुना स्वयंबी वना निस्ला छ्यागु ज्यान यान दिगु ख ठौने निसे महामारी हुने याना ठुक्ट सामान्य कठ जग बाजाय ज्याजो हनेगु यान वइ जंगुदो यक्कैको जी सुभाय देचना चुना बुख संकलन न दिम उडा समाज प्रचार छान्जे भगवानी लादर ज्यू लिसे बुख चोया दिम पत्रकार सुगत रत्न सिन्धुराकार ज्यूट लिसे बुख बोमी साकरे पासा प्रेम हिरा लादर ज्यूट वेकपिन सोमेस्त यक्कैको सुभाय देचना चुना लिसे चिपिनु गतिविधि छिप्ने चुङु सूचनामूलक ज्याजोट उडा सय उडा गतिविधि मार्फत टेगु मन्डु खजे जिमटो सपुटे दिते जी इना पेन चुना सपुटे उठा नाचत हेते उडा समाज ज्याकुटी अथवा व्यक्तिगत रूपे सुगत रत्न सिन्धुराकार ज्यूट लिसे जी तुलाधर ज्याट सपोर्टे दिल ढासा छिक्नेको बुख उडा स ज्याजो मार्फत ठेकेको पछा पिसे आरस जी बचाको ढिपा पाके हुने ढिपा ढुंका ठुगु आया उडा व्यक्तिगत जना वेगु छि ज्याजो उडा स ज्याजो स Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350
a multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर बाखान डबु लोक बाखान वा आर्नीको बाखान निनीको छौ डबु थो बाखान डबुले छिगु जखा एक घटना हनाटको बाखान निनीको कनिको डबु बाखान डबु छमछम मुनु छौ छौ टप्पको सफु ख गुली बाखान गुली प्याखान गुली चिना ख मुनु ते जिन्दगी या ठीठी पछि बाखान बनेको बाखान निनीको जाचो बाखान डबु रेडियो उपत्यका छौ साइटिक डबु बाखान डबु न्यना दिस न्यंका दिस छि सक्सिया डबु बाखान डबु वापटिका हरेक शनिबार निनेशिया छटटे इलोनिसे निटा इटका शान्तरा साकेलिसे बाखान डबु रेडियो उपत्यका निका खुसी बाचाका डिबा ढुंगा हना छका छिन लस्कु सियाना चना ज्याजो खट उडास जिका छिपिन न्याकामी बिगेन तुलाद ठोक रेडियो पत्रिका चेन सफटिको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो उडासले आरासी छि लिपांगो बेठिन नुगु लिपांगो बोटास छिपिन सियजुल छि हरेक वास छम उडा व्यक्तित्व ठोक ज्याजो स बोना वेक अप इन समाज ब्याचंगु योगदान या चर्चा परिचर्चा यागो अले वेक अप इन याका चंगु विभिन्न ज्याजो या जानकारी मूलक खट छिपिन नेबेगो आज कया ज्याजो ज्याजो न्याका छु ठे दौरान ठाउँ छ छम उडा डाक्टर छिपिन नेबेट नउत्र वेक बारे खरामा छ वेक टाइ निसे मस्तिको लुए विशेषज्ञ रुपे ठैट पाना होइ छ दिम व्यक्तित्व खट ठाउँ छ मस्तिको गएको ठाउँ रोगलाई मस्तिको गएको ठाउँ लिचो कनिलाई मस्तिको लुए गुको ठाउँ बोलन होइ मस्तिको छ गुको ठाउँ स्यारेमा त्यो कोरोना या दुने थियो मस्तिको भ्याक्सिन होइ छ अवस्था कोरोना मस्तिको गुल्टको ठाकु दै ठाउँ फुक्क ख छिपिन नेबेको आज कया छ डाक्टर प्रेरणा कंसकार नापछि छ खलामला व्यक्ति जुल वेकना पछि छ त्यो फुक्क मसा तेगु स्वास्थ्य अवस्था गठे जी त्यो फुक्क खया त्यो जानकारी मूलक खलाबला छिपिन नेबेट नजुल जस वेकना पछि चुक खलाबला नेने हो ज्याजो उडास ज्याजो या डकले लिपांगु पकठ ग्रेना पाँच लस्कु स्याना चना ठुगु उडास ज्याजो या निसो व सुई खुगु ज्याजो स सुबा तपाईको सुबा अवश्य नक्सा थो छिनाप उडास ज्याजो स निसो व सुई खुगु बोस सम मस्तिको लुए ढा मस्ति त जुगु लुए नाप सम्बन्धित जुया छिनाप खलामला ब्याकी दुबु निसे चाहिँ टाइ निसे तो मस्त नाप लुए नाप सम्बन्धित जुया ज्याख याका चुना दिम सम डाक्टर नाप छ ठुक त खला बुढाको उडास नीति गौरव विषयलाई जुए जुल डाक्टर नापा मस्ते लुए ढायो गयो ख सुख गे ख मस्ते त गयो कठा लोजा काय अवस्था दु छुदु खलाबला अननिसे सुगिया जिमसा चाहिँ मस्त धालके चाहिँ जिसा नक्टिन बुपी मस्त निसे कया चाहिँ झिनपेरो तक दुपी मस्ते त चाहिँ जिसा मस्त त कता जी आ मस्ते लुए चाहिँ तरी कपी यो लुए दका चाहिँ बचा फरक डिफरेंट जुका डिफरेंट दका गे दुई धालके चाहिँ शेखा जाओ थे जाओ पटी चिर हो लुए निसे कया मेनिन्जाइटिस हल्के दिम नेपो यो इन्फेक्सन त कोन जुइ फयो दैका मस्ते त अले मेरो छौख चाहिँ नक्टिन बुपी मस्त चाहिँ नेपी मस्त त गान पचा डिफरेंट जुइका एजुले चाहिँ इम्युले चाहिँ तरी कपी दका चाहिँ एकदमै डिफरेंट जुइ छ मस्ते त ट्रिटमेन्ट या नि का टुटारी कपने जुइ रोग निसे का गयो कठा चाहिँ फरक चाहिँ खण्डे छौ ख चाहिँ गे झलके झालके चाहिँ मस्त धालके पचा देन इम्युनिटी पावर दका दै म इम्युनिटी पावर न पचा कम जुका एजुली न्याउन लुए पिन्छ चाहिँ इन त मस्त त थियो जुल अले छौ चाहिँ गजुल अले मेउ छुजुइ धालके चाहिँ तरे कपी सैपी विशेषज्ञ पिन्छ मस्ते त सोल्की मस्ते त सेफ ये मको पछा धालके लुए फरक जे छौला लुए डिफरेंट जुल मेउ छौ चाहिँ वासपी बिउ न डिफरेंट जुल
तालके चाहिँ लुए याइपी मेन तालके चाहिँ जियो चाहिँ भाइरल व बैक्टेरियल इन्फेक्शन प्रकार भाइरस न डिफरेंट जी बैक्टेरिया ने डिफरेंट जी वो जुल छौक चीज अले वासा फरक जुल वासा यो डोज तालके चाहिँ गुली वासा बियो वो न फरक जुइका मस्तेउली गब्ले छुताइ तालके चाहिँ तरिका पिन्छ मस्ते त सेबले चाहिँ न्याउन तरिका पियो बियो वासा यो चाहिँ हाफ डोज बियो कताइका तर एना न मिले जिमक चाली इमु चाहिँ वासा इमु वेट अनुसार चाहिँ क्या जुइका एजा मस्ते त चाहिँ मस्तेले विशेषज्ञ पिन्छ चाहिँ सोसा चाहिँ बाना मस्ते बु निसे चाहिँ गुली वर्षको चाहिँ म चाहिँ हेल्थ चाहिँ परिपक्व जुइतो चाहिँ टाइम काई गुली टक चाहिँ केरिया माली नक्टिन बुपी मस्तलाई एकदमै क्रिटिकल जुइपी नर्मल छुए मजिया टाइम जुया बुपी मस्ते न समस्या जुइका छौ चाहिँ नक्टिन बुपी मस्त अले मेउ छौ चाहिँ बु बोले चाहिँ 1 वर्ष तक न यकुल वेदै तर 5 वर्ष तक चाहिँ हौसा मस्ते अब मस्ते यो चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ तरिका पिन थे जुइमको का युजुअली इपिन त यको लुए त जुयो यको बिरामी जुयो अले यको हस्पिटल वया चाहिँ जिम त क्यों वयो न जिम सा यको खाउँछु एजा चाहिँ वो टाइम चाहिँ बच्चा क्रिटिकल खकै मलाई नब्ने मतलब बुपी मापिनु लागि न छौ चाहिँ ज्ञानी न खोजी फोटो खमा जुनगले चाहिँ मापिसा न ठाउँ खाने अथवा नेउली न बिजाया माजी गएको ठाउँ मापिसा चाहिँ बिजाया मला मस्त गएको ठाउँ गेना चाहिँ मापिसा चाहिँ सुरक्षित भई छुदै थियो खास झिउ चलन अनुसार चाहिँ मचा बि हुँका चाहिँ मापिन त गुली चीज ने मजु कतै थोने मजु वने मजु कतै अलि हुँका गब्ले मापी जस्तै मस्ते त जन्डिस मचा मेस त जन्डिस जुलके चाहिँ मामेस त गुल्ली चीज चाहिँ ने मजु कतै छु खास तालकी चाहिँ मापिन छ मचाइ त दुरु टोंकियो जुलिन चाहिँ तको एनर्जी मस्ते त दको भयो नक्टिन बुपी मस्ते त भयो एनर्जी लको भिटामिन्स त जुल मलाई मिनरल्स त कतै क्याल्सियम दको वो चाहिँ मामिस दुरु वन्यो जुली चाहिँ मामिन चाहिँ बारी अटकी चाहिँ वो छुजी दालकी चाहिँ मस्त यो ग्रोथ न बालक जिमको अले मामा न कमजोर जया भने ए ज्या जिम स छुदा बालकी चाहिँ आसु मचा बुलकी चाहिँ आछु बारी आमा त तालकी चाहिँ एलाटोन मज्यो टुरोटोन मज्यो अले वंका चाहिँ मामरो वासने मज्यो वो बाहेक चाहिँ मस्ते त चाहिँ न्याउन नग्ज्यो का मामेस त न्याउन नग्ज्यो तालकी दको चीज चाहिँ मामेस्या नयाँ चिनी मस्ते त बन्यो जुलका ये जुली चाहिँ मामेस त छुए बारी आमा का ताइ अपुड हे लोचन कयो चाहिँ गु गएको ठाउँ लोचन चाहिँ के चाहिँ सम्भावना दे जी चाहिँ मेन जी ज्याएन चाहिँ थना जी नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिट तका चाहिँ नक्टिन बुपी मस्ते यो आइसियु ले ज्याएन का अन जिमस यको खन्यो धालकी चाहिँ नक्टिन बुपी मस्त चाहिँ छौ चाहिँ टाइम मजुया बुइपी का टाइम मजुया बुइपी धालकी चाहिँ 9 मन्थ्स कम्प्लिट जुइमा 9 मन्थ्स कम्प्लिट मजुया बुइपी छौ जुल अहिले मेरो धालकी चाहिँ पि चाहिँ यको हस्पिटल न चन्यो जुल जस्तै सुसु मस्त पिला 8 महिना तक न अस्पताल चौ जिम स खनाउँदो छु प्रिटर्म धाइका वेता मलाई 9 मन्थ्स तक टाइम तक न्याउ बुपी प्रिटर्म पिला 8 महिना तक न हस्पिटल छ अहिले वो बाहेक चाहिँ सासलायो समस्या जुल इन्फेक्सन जुल समस्या जुल अहिले वो जुल 1 महिना तक अलि जन्डिस पिन जुल अब तक 1 महिना तक तरी कपी मस्तेले चाहिँ जिम स खनाबले चाहिँ यको चाहिँ शेख चाहियो मुसुवयो जुल के चाहिँ निमोनिया त जुयो न जुल निमोनिया जुल अहिले वो उनका चाहिँ झाडा पखालाका डायरिया वो जुल अहिले वो उनका चाहिँ ज्वरो या गब्ले चाहिँ सिजर दका चाहिँ फिब्राइल सिजर दै वो चाहिँ ज्वरो या चाहिँ कम्पन भयो दै नि अयाउन खना सिम्पल भाइरल ज्वरो न दुयोको तर वो बाहेक चाहिँ अझ भन्छ सिरियस तालकी चाहिँ गर्न अर्गन झियो मे गर्न इन्फेक्सन जिफे जस्तै न्यापयो इन्फेक्सन जुल कठुयो इन्फेक्सन जुल दिमागी नेपोयो इन्फेक्सन जुल यो इन्फेक्सन जिफै मुटु यो समस्या न जिफै वो चाहिँ लिभर यो इन्फेक्सन धालकी हेपाटाइटिस त कादै वो न जिफै छु यो कोयल वे त दु मस्तेउली चाहिँ गु चाहिँ छि एनआइसीयू दि खन्दिला वेक अप इन्टु माकीको नि चाहिँ गुल्टीको चुनौती ख छि किन त वो चुनौती त गुको सामने चुनौती बोला एकदमै मस्ते यो लाइक प्रिटर्म बुपी मस्ते त चाहिँ स्टेबल एकदमै ठाकु ताका छाल के छौला प्रिटर्म बु बोले यो कोही समस्या दैछु सुरी बि हुँका चाहिँ हस्पिटलले एनआइसीयू ले तेमा जुलका छौ चीज एनआइसीयू ले ते हुँका एनआइसीयू न आज मु छिटा लिमिटेड दुछु यको आगाक कमरुका लिमिटेड जुले एनआइसीयू बेड दोसा न अलि हुँका बुनिसे एन्त समस्या दैछु बुनिसे समस्या धालके सुरी जो समस्या धालके सासला थाको यो समस्याका अलि अया जुपी मस्ते त चाहिँ जिम स गब्ले भेन्टिलेटर तया फोक्सो बने जु त वासा त बिया अलि हुँका दुरु न टोंक्यू इन त मामेशे दुतंगु माला अलि पचा याना जक बढे न यंक्यू अलि हुँका सास रोकी जिउ न समस्या जिफो दिमागे गब्ले ब्लिडिङ दका चाहिँ हिकुन्यु दै नि एनर्जीफो अलि अया यको समस्या त दु जिम स दा जुसा चाहिँ नर्मली चाहिँ 100 जना मस्त बुल्की चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ अराउन्ड झिम चाहिँ प्रिटर्म भएका
प्रिटर्म ना 25 हप्ता तक न्यो बुपिन त जिमसा ट्राई मयाना मक्यो टाइम ट्राई मयाना छालकी पि थयो प्रीमेचर जुकी जिमसा न्यो व्यासा न म्याके फेमका 25 हप्ता लिपा बुपिन चाहिँ इम त चाहिँ जिमसा बचा मकी पुने ट्राई आको तर 28 हप्ता तक न्यो बुपिन त चाहिँ एकदमै जिमीलाई चाहिँ एकदम चुनौती खका छालकी मक्यो चान्स एकदम कम जुई जिमसा ध्याबले चाहिँ 50% चान्स है त काटा आउजी अहिले उनका 28 हप्ता नि चाहिँ 34 हप्ता तक जुल 34 हप्ता तक बुपी न अझ कम्प्लिकेटेड 34 तक लिपा बुपी चाहिँ त मकी त चाहिँ उले थाको मजो छु 28 हप्ता न्यपिन तला जिमस एकदमै मा बुपी न ध्याबले न चान्सेस एकदम कम दुका है जिमस ट्राई आउक अहिले न्याउसा बु बालाको जु बाला जुपी मस्त न दु एना मनावना तरिका जान बाला पिन मस्त त दु मेन चाहिँ एम त सेबले चाहिँ मेउ धालके चाहिँ हस्पिटल तेजुले चाहिँ हस्पिटल इन्फेक्सनै लाया जिछु यो कोते त चाहिँ आइसियुले जुला आइसियुले मेउ इन्फेक्सन जुपी मस्त होलके चाहिँ एम त सरिजी एको चान्स दुका छुटको चाहिँ त्यो रेकर्ड अनुसार चाहिँ गुली यहाँ मस्त बु चाहिँ मको चाहिँ छु चाहिँ रेकर्ड चाहिँ छु अनुभवै गरेर जि ठुलीटको चाहिँ मके पर ठुले ज्यानहरु हेर्यो अनुभव थु उडास ज्याजो मार्छ इनमासे गुलीटको चाहिँ छि मको उडु जिमु सुदाल चाहिँ जिमु मक्यो धालके चाहिँ न्यू तरिका जिसु छौ चाहिँ सुदाल कि मस्ते म चाहिँ त मक्यो धालके चाहिँ इन त छेछे हो ठीक जिया छेछे जुल मलाई अहिले मेउ चाहिँ मक्यो धालके चाहिँ छेछे हुँका न मस्त चाहिँ नर्मल जिमाल छु मेन झालके चाहिँ दिमाग चाहिँ नर्मल जिमाल अब नर्मल मजुसा चाहिँ अब त जिमत चाहिँ मकुसा न मचा लिपावया लिपाजया चाहिँ फेटिना मफु खला मफु न्यापमटा न्यासन मफु एजुलकेला मक्यो ढावला वो मजुला तर जाउँछ जिमस याना बाला पि चाहिँ 25 हप्ता तक न बाला पि दुका तर गब्ले चाहिँ 32 हप्ता पियो मस्त न 32 34 हप्ता पियो मस्त न लिपाजया चाहिँ सेरेब्रल पाल्सी तका चाहिँ वो दिमाग यो प्रब्लम जया चाहिँ न्यासमा हुन्यो खमलायो न्यापमटाय अयौ न जुदुसु मेन मक्यो धाके चाहिँ 25 हप्ता दु अलि जिमस 750 तक न मकाउँदो छु 750 ग्राम यो मस्त नमकाउँदो छिठो नै राथे गुमेसी चाहिँ बाला खला पुमको समस्या दै जाइछ वेको पनि ग्रोटे चाहिँ गएको ठाउँ समस्या चाहिँ वे ए याक्न बुबी मस्त हो याक्न बुबी मस्त चाहिँ जस्तै 28 हप्ता बुल्की चाहिँ मस्त चाहिँ 1 किलो यो जुइफेका 1 किलो धालकी इपि मेपी मस्त चाहिँ सूर्य बिबले चाहिँ 3 किलो यो जुइका खुला दही बोले 6 महिना दही बोले वही बोले चाहिँ 3 किलो बुपी मस्त चाहिँ 6 किलो जुई तर 1 किलो बुपी मस्त चाहिँ 6 महिना वही बोले न इपि 2 3 4 किलो न दको जुइफेछु छौला वही उके सालके मामेसु पाछे दुजुसा चाहिँ इपि मज्जा बढेजु पतर प्यावे हुँगा चाहिँ इम त गुली चुनौती त दे सालकी सर्वाइभ या त अलि हुँगा गुली दिनलाई इमसा नेन दुर्न तोन खरिमको वो कठा चाहिँ इमो ग्रोथे न यो कोही प्रब्लम जी इपि चाहिँ न्याउसा 2 3 वर्ष तक चाहिँ नेपी मस्त न कम्पेयर याबले चाहिँ चिरी कया जिका तर वोलिपा चाहिँ जिमसा सुधार हालके चाहिँ मोस्ट अप मस्त चाहिँ नेपी कथा है जोया भने अहिले एकदम कम्प्लिकेटेड जो एनआईसीयू ले चोन बोले एकदम कम्प्लिकेटेड प्रब्लम्स त जुपी मस्त चाहिँ इपि चाहिँ ब्रेन यु डेभलपमेन्ट त कादै छ चाहिँ ग्रोथ त का चाहिँ मगुली बढे जुल वजुल डेभलपमेन्ट त चाहिँ इपि खला न्यास्पन्यु फेटियो लाली चले यापटी वो समस्या चाहिँ लिपा यदि एकदम कम्प्लिकेटेड प्रब्लम जो या एनआईसीयू ले चोन माउजुल के चाहिँ इपि लिपा जो या उके न समस्या त खन्दै छु स्कुलले न परफर्मेन्स त का स्कुलले बन्यो न भचा प्रब्लम चाहिँ जिको तर न्यूनिटल वो एनआईसीयू ले चोन बोले केयर बाला कि चाहिँ केयर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ केयर दगा दा कि चिची रो चीज है त को फरक है छ अब केयर बाला कि चाहिँ लिपा जो या नर्मल न जुजिम सक्खनाउँदो छु प्रिटर्म मस्त त नेपाली बाल रोगी अवस्था मतलब समग्र अवस्था चाहिँ कति नेपाली चाहिँ झिउ सहर पाखे झिउ एनआईसीयू चाहिँ बच्चा अभावे दुसु यो कोमरो गामे पाखे चाहिँ छुजी हालके चाहिँ वो हेल्थ पोस्ट पिने चाहिँ आथो गभर्नमेन्ट चाहिँ बच्चा ट्रेनिङ दिया चाहन्छ छ आ चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ सित बिउदु हालके चाहिँ नक्टिङ एमबीबीएस पास सुपिका नक्टिङ ब्याचलर्स पास सुपि त चाहिँ छु ट्रेनिङ बिउदु हालके चाहिँ नक्टिङ बुपे मसे त गेना केरिया दका ट्रेनिङ बिउदु तर एसा न जस्तै 28 हप्ताले गर्न गामे मचा बुल्की चाहिँ इम्यु जस्तै इन्टमा हालकेलाई भेन्टिलेटर जुल अलि लङ्स डेभलप यापट्टि वासा जुल इपि चाहिँ अवेलेबल मजुका ए चाहिँ अन मस्ते त चाहिँ ट्रान्सफर या चाहिँ ट्रान्सफर हालके चाहिँ गुगु पिला मामेसी पठे दुबले वे फुसा चाहिँ फ्लाइट गाडी हेलिकप्टर त कन आछि सहरे वेका सहरे वया चाहिँ जिमसा आइम त हस्पिटल लेभलको चाहिँ जिमसा केयर या दुका पिने पाकेला 28 हप्ता पि मस्त जीव विचार चाहिँ जस्तै सहर जुसा चाहिँ मै जस्तै बाल रोग विशेषज्ञ जु थासे चाहिँ म चान्स टु तर मरु थासे चाहिँ इम्यु सर्भाइभल चाहिँ एकदमै डाउटफुलै जिछु सर्भाइभल जुसा न लिपाजया कम्प्लिकेसन जु
चाहिँ यो को चान्सेस दु गभर्नमेन्ट वाला प्रोग्राम त यावदु जस्तै नक्टिन बुपी प्रिटम मस्त जुल किछु छु यावदु का ट्रेनिङ बियो दको यावदु तर वो अनुसार वो यासा न थाल कि जिमस आजिपिन त गुली जाय आपले गुली ठाको छु जिल्ला एनआईसी ले जाएनो खास हाउजु साला 10 वर्ष 11 वर्ष जिम पर्छ 10 वर्षले जि बल्ल 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 जि वया चाहिँ जि गुली केयर याको छु मस्ते त बल्ल जिम यो लाटो चाहिँ मस्त ठिक ज्याउने त्याफु गामे पाखेला सुये दै मक्का यहाँ अवस्था चाहिँ गामे चाहिँ भजा थाया थाकुका तो मस्त प्रि बालदिसु बनिउ चाहिँ मन डाक्टर बिजनेस नेपालले भुल्टेको उत्पादन छु खास थो गेजी दालके चाहिँ अट्र्याक्सन यो लाई चाहिँ गे दालके जस्तो जी चाहिँ एमबीबीएस छिरे हुँका चाहिँ जी 1 वर्ष इन्टर्नशिप या हुँका जो ट्रेनिङ चाहिँ जी मस्ते वे लियाना छु मेडिकल अफिसर जो यार कतै मलाई ओके चाहिँ मस्ते वे ट्रेनिङ याना चाहिँ अलि डबल जिउ चाहिँ इन्ट्रेस्ट ओके बोल्ला छु मेपी चाहिँ गेजी दालके अपोसिया चाहिँ इन्ट्रेस्ट मरो इन्ट्रेस्ट मरो दालके चाहिँ इपी चाहिँ मस्त खना गुली मनो तला ज्ञान ग्या छु इन्ट्रेस्ट मरो तर आसुया ओके बोन इपी चाहिँ न्याउसा लिपा वया चाहिँ ट्रेनिङ का चाहिँ बायला नभई बालरोग विशेषज्ञ बाले खना हुन्छ चाहिँ नेपाली सर पाके चाहिँ दु जस्तै काठमाडौँ ल अलि उनका भरतपुर पाके न यो दु पोखरा न दु तर गामे चाहिँ यो कोमरुका कलेज पिन्सन चाहिँ छुयाइ तालके चाहिँ आथो छौ यो एमडीयू ट्रेनिङ हुँका चाहिँ विशेषज्ञ पिन्ते चाहिँ गामे छैन 16 पेर जायाक्यो छु 3-4 इयर्स चाहिँ जायाक्यो प्लान याना छौ न दु आज म हस्पिटल है ट्रेनिङ का चाहिँ सोम चाहिँ तापक न वाउँदो का आई पिन चाहिँ अनुना तर डाक्टर जको दया मगाका डाक्टरला दबकी त डाक्टर दुसा न जिना त त्यही अथे सप्ताह त भेन्टिलेटर माल पासमा ल डाक्टर जको ठेन किन उके न मगा छु एजुले चाहिँ इक्विपमेन्ट त नजुला इक्विपमेन्ट त न सरकार चाहिँ छौला दु गामे चाहिँ भेन्टिलेटर न छौदु त धान वय ख कि छम विशेषज्ञ दु था चाहिँ गुल्ली एरिया कभरियामा अले डाक्टर जको दया मगा डाक्टर यो अन्डर सिस्टर बालामा ल हस्पिटल यो म्यानेजमेन्ट त बालामा ल अब तरिका स्ट्रे बोले चाहिँ अब यहाँ विशेषज्ञला गाको दु तर विशेषज्ञ चाहिँ सेन्ट्रलाइज जो छ जस्तै काठमाडौँ जुल भरतपुर जुल पोखरा जुल नेपालगञ्ज जुल वो दगा तापक चाहिँ भन्छ कमे दु छु गामे पाखेलाई सोइपिन धालके मेडिकल अफिसर जुल अनि मेडिकल अफिसर मल्छ न हेल्थ असिस्टेन्ट पिन्सन सोइ छु हेल्थ असिस्टेन्ट सीएमए पिन्सन सोइ यहाँ चाहिँ इपी दुसा न वो न बालाउ चीज कताल के एटलिस्ट उलीला दूध आउ चीज जुल छु मस्ते सारा ठोजुले बाट हाफे मुखु सिक्वा चाहिँ गुको ठा ट्रिटमेन्ट याओ मस्ते चाहिँ जिमसा जस्तै मस्ते छम्मचा बोल अले व छु वला त हाफे मुखु अले मा पिन्छ वया छुजु दका चाहिँ वन्छ त जस्तै छम्मचा खोया बोल 2 घण्टा जाला खोला रका जाला खोल हल्केले जी म चाहिँ त नियन मजिल अलि मा पिन त छुजु जी का नियन ख अले वका चाहिँ जी म चाहिँ त सोया जाचेना अलजिन जी डायग्नोसिस या पइछु अले एजुले चाहिँ वो खमला तरेला एकदम थाको खला हुँका न मस्ते छ खासै तापै मक्छु खोया वइ गनस्याउ गेस्याउ न तापै मक्का आधालकी यो को चाहिँ अब एक 7 वर्ष तक चाहिँ पचा मस्ते छ बालक ध्याम फैली चाहिँ पचा थाया ठाको छु अले यो बारे खला जुसा चाहिँ जस्तै धाजा तक जी नक्टिन बुपी मस्ते बारे खलाना नक्टिन बुपी मस्ते त जी 1 महिना तक चाहिँ इंत चाहिँ नक्टिन बुडका चाहिँ एना स्ट्रेजिका 1 महिना लिपा चाहिँ यो कोसिया चाहिँ छु प्रब्लम जो जल्के चाहिँ इन्फेक्सन जुके इन्फेक्सन चाहिँ सिम्पल भाइरल इन्फेक्सन का तक शेख चाउ मुस भयो जोर भयो अया जी न्याप प्याकेज जुल अया समस्या जुके अले वो लिपा चाहिँ 6 महिना लिपा चाहिँ 6 महिना तक मामिसु दुटुंकी मादका त जिउला गुली तकला 6 महिना तक न दुरु मोटोक्यो 4 महिना निसे जा नक्यो अया जी 6 महिना लिपा चाहिँ डायरिया सुरु छ मस्तेले डायरिया न भाइरल डायरिया एकदम कमन खका भाइरल डायरिया यो न वजुल अलि वोलिपा न निमोनिया जुल अलि उनका पायो समस्या त न दै मस्ते जस्तै जन्डिस जुल अया समस्या न दै चुनेका अलि अप चाहिँ एकदम 5 वर्ष तक चाहिँ मस्त बच्चा यको हस्पिटल भिजिट आयो यको बिरामी जु एज 5 वर्ष लिपा चाहिँ जिमसा चाहिँ मस्त बिरामी जु चाहिँ एकदम कम खाना छु 5 वर्ष तक चाहिँ खका कोभिड अझै मस्त गुठो असर लाग्यो अवस्था दु कोभिड जु चाहिँ छुजुल लागे जिम्यू जी जाया हस्पिटल जी पाटने जाना क पाटने चाहिँ जिम्यू मस्त यो कोभिड युनिट जुसु कोभिड युनिट दु अलि जिमसा चाहिँ यको मस्त पे चाहिँ कोभिड जिया चाहिँ भर्ना न यानो दु मतलब गुलिया चाहिँ पोजिटिभ भयो दु तर पोजिटिभ भयो न भर्ना यामा अपरे अवस्था न जु
अहिले मेरो चाहिँ छुजुदालके चाहिँ मामिस त कोभिड जुल अहिले मचा बुल मचाइ त कोभिड जी फै कि म फै तावपट्टि छौ चिज जुल मतलब सुरु निसे खला जस्तो मामे छमेसिया चाहिँ कोभिड जुल कोभिड जी कोभिड जो खचै छुलाल कि जिपी न कोभिड ज्याया बले चाहिँ जिमसन छौ इन्फेक्सन कन्ट्रोल याना ज्याया माका इन्फेक्सन कन्ट्रोल या तालके चाहिँ आज चाहिँ पीपी दका चाहिँ डिफरेन्ट टाइप हो पुरा बडी कभर यापट्टि ड्रेस पिना चाहिँ अहिले ज्याया जुल अब जुल अहिले छौ चाहिँ मामेसिया माम पोजिटिभ अहिले मचा बुल अहिले मचा बिउका मचाइ त न जिमसा चाहिँ छुट्टै तेमा थाल कि मचाइ त न मामेसिया सरेजु फैको कोभिड तर वो चाहिँ पाठाउनिसिया सरेजुपट्टि कोभिड जुल तर वो एकदम कम जस्तै 100 जना पोजिटिभ मदर जुस्ता चाहिँ मामा 100 जना पोजिटिभ जुस्ता चाहिँ छमेस त चाहिँ जियो चान्स एकदमै कम चान्स जस्तो छु अब छम जुल वयुलाई चाहिँ मामेस त मस्ते त छुट्टै तल अलि वंका छनु लिपा चाहिँ जिमसा कोभिड टेस्ट याबले पोजिटिभ नेगेटिभ छु होला वो अनुसार चाहिँ जिमसा मचाइ त छुयाउका प्लान याउ जित गबले जिमसा न्यू टेस्ट न या माल्थे मचाइ नक्टिन बुपे मस्ते अलि बोलिपा कोभिड जुया पनि बच्चा तरी कपी मस्त जुल तरी कपी मस्त चाहिँ छुए मजुसे कन्ट्याक्ट जको जुलिन पोजिटिभ वपिन दुका कन्ट्याक्ट जुया शेखन मचा जोरो न मजो छुए मजुल अहिले मेरो ग्रुप तालके चाहिँ जोरो जको वया वपिन जुल जोरो वया पिन त न आजिमसा भर्नायना या कि मया टका सोया चाहिँ वन्छ ट्रिटमेन्ट याउ जुल अब बोधका बच्चा अपजुल के चाहिँ शेख चाहियो मुसो वया जुल अब इपिन जिमसा सोया अब वन्छ हस्पिटल भर्नायामा कि छेछ्यो कि वन्छ ट्रिटमेन्ट याना खास ट्रिटमेन्ट ला छुए मको तर सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट क अब बोधका अझ सिरियस जुलके चाहिँ अक्सिजन बिमा पि मस्त जुल अक्सिजन बिमा पि मस्त चाहिँ जिमसा भर्नायना चाहिँ अब वन्छ ट्रिटमेन्ट वासा बीमा अब वासा अक्सिजन बीपी मस्ते त चाहिँ वासा बी मिल्या जो अब वासा बिया अलि वंका चाहिँ ठिक जा छेछ्या अब वदका बामलेर कि चाहिँ भेन्टिलेटर वन्योपी मस्त अब भेन्टिलेटर वन्योपी मस्त ले चाहिँ बच्चा कम्प्लिकेटेड जी अब चाहिँ बच्चा ट्रिटमेन्ट या बच्चा ठाकु थाल कि कोभिड धाउरा भेन्टिलेटर वन कि सिभियर कोभिड जुल इम्युले चाहिँ बच्चा कम्प्लिकेटेड जी एसा न जिम्यू तना डेटा सेभले पाटन हस्पिटल डेटा सेभले चाहिँ कोभिड जुया भेन्टिलेटर वना न मस्त वहापिन दुसु थम मचाला 700 नक्टिन बुमा मचा कोभिड पोजिटिभ 780 ग्राम बुबले 28 हप्ता 27 को कि 28 हप्ता बुमा मचा 780 ग्राम यो मचा न जिमच म्याका चाहिँ छेछो यो दुका अथवा चाहिँ कोभिड यो इन्फेक्सन जो टाइम जुल तर लिपा चाहिँ नक्टिने रिसेन्टली छुखाउँदो जल्के चाहिँ कोभिड जुया चाहिँ कोभिड लिपा न मस्ते चाहिँ एमआईएससी दका चाहिँ इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम दका जो छु मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन दका जो मतलब वो चाहिँ गे दाके चाहिँ मस्ते कोभिड नापा जु या त कोभिड नापा कन्ट्याक्ट जु चाहिँ इम्युन मे चाहिँ एन्टिबडी बने जे वो एन्टिबडी बना चाहिँ मस्ते यो चाहिँ जिउ मुटुई अले नसापिन्दु नि हिउ नसापि इम्यु के असर याना चाहिँ लिपातिपा पनि चाहिँ मस्ते चाहिँ मुटु यो समस्या जे अब यो न खनदु वो चाहिँ एकदमै सिभियर कन्डिसन खछु उके चाहिँ तुरन्तै अस्पताल ल्याङका अले उके चाहिँ वासा बिलके चाहिँ वो मस्त चाहिँ याक्न बालै छु वासामा बिसा चाहिँ लिपावना चाहिँ इम्यु मुटु समस्या वया चाहिँ यो कुतको वासा न किमा गब्लेले मस्त माइन मको छ अयाउन समस्या खौदुका जिमस ताकि चाहिँ एमआईएससी धाउन मस्त जोरो वया न कोभिड नेगेटिभ जुसा न टेस्ट यापले कोभिड नेगेटिभ जुसा न एमआईएससी धाउले चाहिँ एन्टिबडी लेभल टेस्ट माथु वो चाहिँ वो न खन्दाया चाउँदो एजा कोभिड याना चाहिँ जिमु बच्चा मस्ते युली कम्प्लिकेसन चाहिँ भ्याक्सिन मरु प्लस चाहिँ एमआईएससी धाउ चाहिँ मस्ते युली यो खण्डयुली चाहिँ बच्चा कोभिड चाहिँ मस्ते त बच्चा अपय असर आउँदो छ यो कोठाय चाहिँ बिजायामा ताकि मस्ते त चाहिँ बुबी मस्ते चाहिँ कम से कम रोग लगे जिउ चाहिँ सम्भावना दे आ तो कोभिड छ बानाउ चीज जी त सुशाउँदो दालेको चाहिँ न्यू चीज छौंदो त चाहिँ मास्क ते मार्का तला मास्क तलके चाहिँ जिउ खास ताउसला कोभिड न्यो न जी त शेख चलकी मुसवल की टीबी ट्युबरकुलोसिस होला मला क्षय रोग अब वो जो बोले न मास्क ते मार्का ता हो खास चाहिँ तर खास न पबो त का न्यो फलो मजो अलि मेरो चाहिँ लासिलो सैनिटाइज आउका पछौन एकदम बानाउ चीज छौंदो छु आ नकिन नुपी मस्त जिमसा चाहिँ जिमसा ज्यायाबले चाहिँ नकिन बुपी मस्त त सेबले जिमसा निला गोका लासिलियो सैनिटाइज ला गुली आउका कोभिड न्यो न आइसिले ज्यायाबले छम मता सोया मिउ मता सेबले किमक्सा लासिलियो किमक्सा सैनिटाइज आउ ए याना चाहिँ छेंगी हुनका न माओ बुपिन्छ चाहिँ मचाइ त ठिन्यो चाहिँ किमक्सा लासिलियो किमक्सा ला सैनिटाइज याना चाहिँ मस्त त ठिजुका अहिले उनका मिउ छौ चीज चाहिँ जिता एक चलन जो चाहिँ चिकम बुक्यो जुल मलाई मस्त त चिकम बुकला बालाउ ख चिकम बुकल कि मस्त अब स्टिमुलेसन दया जी मतलब ओके ना मस्त त बानलाई तर चिकन बुक बेले न ला सफा लाजुमा ल चिकन न सफापट्टि चिकन जुमा ल फोर चिकन लाटकी चाहिँ स्किन इन्फेक्सन जो या न मस्त यो को वजुला
अलि मेरो झालके चाहिँ झिस टेप्चा न यक्को हुन्छ नि चिकटे हो अलि टेप्चा चाहिँ छुछु त्यो झिसु गब्ले पिने पिनेला झि गोबर दै नि गोबर न टेक्यो यहाँ हजुर खाउँदो छ जिम्स यहाँ दको मामरो चीज ना उकेन मस्ते त चाहिँ इन्फेक्सन एकदम हाई रिस्क जुल अलि वंका सुइतन शेख चाउदु मुसवाउदु छ चाहिँ म चाहिँ न्याउने वंके मबिर मामिसाए शेख चाउ मुसवाउदु छ चाहिँ दुरुटोंके बले चाहिँ मामिसा मास्क टेउ अलि वंका लाचे मज्जा शिला मक्स सैनिटाइज जना तिन म चाहिँ त थियो ए याटकी चाहिँ एकदम इन्फेक्सन कन्ट्रोल जुई अलि मेरो धालकी चाहिँ मस्ते त यको मोनोपिना प कन्ट्याक्ट म वेके 1 महिना धालकीले एकदमै मस्तलाई एकदमै यको भर्ना जिसु बिरामी जे सो वो 1 महिना यो टाइम में चाहिँ मस्ते त एकदम कम नाप कन्ट्याक्ट ट्याक्यो अलि कन्ट्याक्ट जियो जोसा न मास्क टेको लाशिला मक्स सैनिटाइज जना किन म चाहिँ त थियो वो याटकी चाहिँ मस्ते इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै कम जिसु अवश्य न ठौ उडा छ ज्याजुले तो मस्तना प सम्बन्धित जिया छ एको खलाबला बेकी दुगुदु ज्याजोय के लिपाङ इलेन थिन दुगुदु तो मचलवे न प सम्बन्धित जिया छि ठौ उडा छ ज्याजो मार्फत यनामी भाजु मेजु पिन्ट छो यनिमा आवे ख एक कथा छुन खडु जिनिन लो मंगु तो मचलवे न प सम्बन्धित जिया छि ध्यामन्डु ख तो इनिमा ख छि मनियन दिला ढाइपति कथा आइपति ख छुन दुसन कनाले भइ छुदु तो मेन चाहिँ कोभिड टाइम जो ल मतलब कोभिड टाइम जोले चाहिँ अझै समस्ते स वयको भ्याक्सिन मरुले चाहिँ मस्ते त यको ध्यान बिमा छु तरिका पिङ भएका कारण मस्ते त चाहिँ यको ध्यान बिमा 2 वर्ष लगा कम पिन त मार्क्स टेकी मात्रै कता जिम्स तर 2 वर्ष 2 इयर्स अप पिन त चाहिँ मार्क्स टेका अलि त न बालका ह्यान्ड सैनिटाइजर का अलि यको प्याउन के मबिया छे तैटे जुल अलि उनका छेना प्याउन मा सन मार्क्स टेका ह्यान्ड सैनिटाइजर ना अलि यको न प कन्ट्याक्ट मवे थासे चाहे कि यंगे माला मस्ते त का चाहे कि मजिला मेन चाहिँ थाल के मस्तेले कोभिड जको मके जिना त थाउ एमआईएससी थाउ न एकदमै ग्याम्पुसङ रोग पर्छ वो चाहिँ मस्ते ज्याने वनी रोग जुले चाहिँ पछि केयरफुली जुमा तो टाइममा चाहिँ ध्यान दिउसा चाहिँ जी चाहिँ सेफ जोन पै मेन चाहिँ वएको कोभिड बारे जला यको सुबा देशना चना लिसे ज्याजो लिपाङ उले छ लिपाङ छुटे छिन नि उडा समाज खापको ठ गो उड बुधबार पटिक उडा स जना वइ चौंडो ठौ उडा स ज्याजो या निसो सुइकु ज्याजो थिन उड तु ज्याजो त ति गुठा सोइजना तु ज्याजो गठता उडा समाज चाहिँ ठो उडा स ज्याजो रका रेडियो प्रोग्राम गु झ्याका चौंडो तु ज्याजो त छिन गुठा थो ज्याजो चाहिँ एकदम बाला छरल के डिफरेंट फील यु पिन डिफरेंट मनु त वया चाहिँ ते खला जुले चाहिँ इन्फर्मेसन दाउ चाहिँ मनु तेस क्याबले बाला के बाला जुल छौ जको चीज यो जको जुजु स चाहिँ मजिला मला डिफरेंट इन्फर्मेसन वय जुले चाहिँ तो ज्याजो एकदम बाला जो यको सुबा देशना चना ठगु मु इ जिमले ब्याडला ठगु सिगुर शिउटाको ख उडा छ ज्याजो निना चुना दिपि न्यमी भाजु मेजु पिन छि इना दिला यक्कैको सुबा दसित हजुर सुबा जी यक्कैको सुबा देचना चुना डाक्टर प्रेरणा कंसकार जी बेटा वेकना ठ डाक्टर जिया मस्तिकले विशेषज्ञ रुपे गु वेक न्याउन जौडु वेक पला झ्याब्ने सुतलामा वेक ठुक ठए झ्याब्ने बालक ज्ञान उनी फेमनेको काममा ज्याजो उडा स मार्फत व्यक्तिगत जीवविज्ञान द्वाराले सेन याना चुना उजलो वेक अप इट ह्यापी व्यक्तित्व दिस हरेक वास छम व्यक्तित्व झेबे वेचुन दौरा सिकपिनका न चुक ठया उडा व्यक्तित्व झेबेको मागु दु सिकपिनको मिखा उक ठया उडा व्यक्तित्व दुपिङ खज जिम जानकारी बिट इना पेसे ठोय जजसँग जीवविज्ञान आधार न भयो भनेको उजा फना चिन उजलो इटा प्राविधिक कथा ग्वालेन्डीमा प्राविधिक पासा लिसे सिकपिन याना जिदा गु सात बेदल सिकपिन तनेको सुबा एकदि ज्याजो बारे छुक ठय कमेन्ट दु खस फेसबुक या कमेन्ट बक्स उना कमेन्ट टैदिला छ उक ठय ठु ज्याजो त परिमार्जित जना यकी खोइको जानकारी छ विषय अब कमेन्ट एडिट इना पेसे हो ज्याजो स जीवविज्ञान आधार न भयो जफना छ न उजला हना मेगो वाले मेगो ज्याजो जना बेगो जी आइट बा सुभा जेमा भा